Ngasigi video da share tawjariba products se moisturizers ahum khak aina khangatchabane. Aigi last video da yawzagiba moisturizers ahumak to gel consistency ngakta oibane aduga ngasigi ahum sina kitang thicker in consistency ne. Ngasigi moisturizer ahumak sida yawriba yam basic oiba akhoigi skin da moisturizing oigadaba ingredient khara yawe haidi vitamin E, glycerin aduga antioxidant oiba properties khara yawba moisturizer ne ahumak se. Ahanbagi aigi moisturizer se Neutriderm gi vitamin E moisturizing lotion dune. Sigi product se moina all skin types na iye. Sigi moisturizer se seasonaba kanda adum nungaye haidi engonda breakouts cause tawbudo adugumba adu natraga yam greasy oiba feeling do adududi kemta pide. Sometimes all skin types na lakpa products sing se oily natraga dry skin dadi kitang chanaba watpane adu sigi products se dadi kemta tawde. Magi consistency se kitang thick oye aduga ngasigi aigi khangatchariba ahum moisturizer sigi marakta sigi consistency sina khwaidagi thick oye. Sigi moisturizer se yawriba one of the main ingredients se vitamin E ne. Vitamin E se yam basic oiba akoigi moisturizing ingredient amane aduga ma se acne gi scars kumba adudo fade away tawbada yam help tawe. Neutriderm gi sigi moisturizer se ma se thick consistency oi taragasu akoi taiba kanda yam phajana glide tawe haidi issue kemta laitawa patchiness kumba aduga yam thick oiraga tawbado adu muk kemta tawde greasiness thokpa oiliness thokpa kemta thokpa laite. One of the best things about Sigi Neutriderm gi moisturizing lotion se mase acne cause tawdaba se haide even though mase kitang thick oiraga akhoi skin se full moisturization pi taraga so aigi oily skin sidadi ma acne cause tawde. Personally, Sigi Neutriderm gi moisturizing lotion se ay yam kana pambadi oide. Kaigino hai taragadi as a personal choice aidi matte oiba moisturizer se sina hena prefer tawe ado Sigi moisturizer se di matte oide. But kaigumba matte pamdaba minadi I think they will really like this aduga magi Sigi yawriba ingredients mayam se it's all value for money. Neutriderm gi sigi vitamin E moisturizing lotion se magi scent se aigi personal liking gi matung inadi it's a little strong aduga masi skin da absorb tawbada ngahaktang change. Next ta aigi moisturizer se simple company gi hydrating light moisturizer dune. Sigi moisturizer se perfume yaude aduga harsh chemical su yaude no alcohol no parabens aduga animal derivatives ingredients su yaude which is very nice. Simple gi sigi moisturizer sisu ngasai basic oiba ingredient vitamin E do adu yawe plus adugi mathakta vitamin B5 aduga glycerin su yawe. Magi consistency se ngasai gi Neutriderm duga yengna taragadi kitang light way but this is also quite a thick consistency. Masi taiba kanda akhoi skin sida yam heavy oiba feeling do adu su pipi de yam light oiba aduga yam hydrating oiba feeling do adu duma piye. Sigi moisturizer se akhoi skin na greasiness oiba aduga akhoi pimples breakout to khotpa do adu do kem to pi de which is very nice. Sigi moisturizer se aina khanbada sensitive skin na so adum chana gani na khalle. Simple gi sigi moisturizer se dry down to urakanda akhoi skin sida yam lightweight oiba feeling do adu duma pi aduga masim not fully matte adu itarga su ngasai gi Neutriderm gi adugi kitang heavy oiba feeling do adu du di yaude masina kitang lightweight oye ai sama combination to oily skin oye ai si se season ai aduga pimple thokpa acne gi problem issue aduga am greasiness oiba to ai ngasi bok thengnaraktri so I have very good feedbacks on this moisturizer. Next ai product se Loreal gi Hydra fresh anti-ox grape seed hydrating aqua balm moisturizer dune. Sigi moisturizer se moina specifically designed for Asian skin na adum moigi box da iye. I don't know what it means actually but mention tawbudo tawdi tawe aduga ingredients list se moina antioxidant properties na hen banena moigi website te yawbane. Antioxidant properties oiba se akhoi gi skin se clear up tawda yam help tawe aduga sigi moisturizer se akhoi gi skin se yam plump oina uhanbane ma se taiba loira kanda. Sigi moisturizer se magi consistency sisu yam ka hena thick oiba natta taraga su adum thick oye but ma se taiba kanda issue kem ta laite
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯜꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁꯇ ꯁꯨꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯟꯒ꯭ꯔꯤꯗꯤꯌꯦꯟट्ꯁꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯩꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯨꯃ ꯄꯤꯌꯦ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ for everyday use sigi moisturizer se sigi negative oiba point ama hayo hai targadi magi scent se aigi personal choice ki matung ina di kitang strong oye haidi sunscreen ga moisturizer se minimum scent or no smell oibado aduduna I hena prefer tawe other than that this is a very good moisturizer for everyday use sigi product ahumak se akhoi basic skin care gi moisturizing step to aduda loimak suit tawgani na I thamjage thicker consistency moisturizers pam mi gi I think these three are very good options under 1000 rupees but I favorite ama khallo hai targadi I really like sigi simple gi moisturizer se haidi mainly because magi manam se pura mild to no smell ni mo da yaurase aduga dry down tawgrakanda not fully matte but kitang matte oibagi feeling do adudo ma pibado I really like that dry skin natraga flakiness ki problem do adudo laiba mina di I think sigi Neutriderm gi vitamin E gi moisturizing lotion se they will really like this aduga just akoi gi skin je brighten aduga plump henba pama mi gi I think sigi Loreal gi anti ox gi moisturizer se this is a very good option ngasi gi di sida lotion jarage mathangda acne prone skin da chanagadaba moisturizer amuk khangatcharaga I share tawjarake thank you bye